گروپکی خوبەخش نێزیکە 6 کەچ و کوڕێن ئێزدیا پێک دەهێ بناوێ گروپێ ڕۆژە ئێزدێن شتوتگاردێ بەشداری فستیڤالێکا نافتەوڵەتی دەبن. هەموو مەرەماوان ئەوە داک و کەلتوری ئێزدایە نیشا جیهانی بدەن بڕێکە خواردنن ئێزدیای تایبەت. تقریبا نزیکی 4 ساڵە ئەم ویشۆریت کەین. یا دوێش مەرەمامە ئەوە ئەم بتر کولتوری خۆنیشا خەلکێ بکەین یعنی خواردنا خۆنیشا خەلکێ بکەین. ئێک ژێ فایدەمە ئەوە وەکی من بەرینۆکە گوتی ئەم کولتوری ئێزدیاتی پێ بدەین ناسین خەڵکمە بناسن. یا دوێشەکەم هاریکاریە بەلەنگازە بتر بکەین وەک نەساغە وەک تاڵبە بچووکە بەهرا بتر ئەم هاریکاریەوان. بهتریە خواردنên dihêne amadekirin aprax û biryaniya û li nava bazar de bihayekî erzan dihête firoştin. Ti çendê xwe li vê derê tu bimînî û tu çendê endîmacî bawan jî bibî eger te kulturê xwe nebê ezlam nikaribe wisa li festîvaleka wisa kulturê xwe xweya bike ez bijim her tiştekî zilamanî. Estaba pensando siquiera soy macho per con a toda prisa y ya me iba a arrancar pero en eso de Xwarinê Kurdî bi millet bidin naskirin û bidin nîşandan yani ji ber ku Avrupa li Almanya kultureka wayî xwarinê tune em dixwazin em ji ware bêjin em nebê kulturin kultura me xwarinê jî ya hemû tiştê jî heye. Ist seit circa 4 oder 5 Jahren aktiv. Claudia jineka Almana û birêya hindek proje alîkariya xelkê Şingalê kiriye. Unser Verein ist seit circa 4 oder 5 Jahren aktiv. 4 ساڵن me ev tîme çêkiriye û em radibin piştevaniya êzidiya û xelkê Şingalê dikin. Ku ew bikarin cejnê xwe bikin û dîsan ev tîme piştevaniya hejarên Şingalê diket. Birêya komkirina parê û me gelek pêdivî dabîn jî kirîne. Xelek bikare li Şingal jiyan bike. نێزیکە 100 ئاینی جیاواز di welatê Almanya birêya fîstîvaleka keltûrî û birêya xwarin û vexwarina a keltûrê xwe hewl didin. Keltûrê xwe nîşanî cîhanê bidin. Lê li nava evê çalakê de êzidî jî li nav dil beşdarên. Tehsîn Qasım, Rûdar, Almanya.